Pastor, tak Malusius, ng kasamoy dado, Ray Pastor, Isang mo, ayun ko. Isang. I guess loosen up. Isang brand. Puro mga aksuran mahuyok nan. Stos. Chay kapakap. Isang mga mahingsam. Kabang lengan wow an gong kong may malaw yan. So mau bil mo itang kich. Isang kakpilew plana. O bil marong o may basan. Kapayata man naman kich. So sabi na ikalo lalo ko nga pag ngayon sa raw malaw so siya. Pag yung may anointing. O may strength. Na uti yung mga coach. Kapayata chorus may wasaj. Ipagin naman counsel ko mo Jesus Christ. Check chorus ko siya. Amen. May isang watch ay oralab masa ni anke mauren kaunap. Anke mauren kaunap. Takot kaunap. Kaunap o kita kaunap ta. Kaunap ta. Melel magchekin wrong labin lo kaya watch kaunap ta. Ewa may coach kasampal right child. Amen? May coach may kasampal ko kuto mo child. Checkin men. Kaunap. Kaunap ta. Eh? Ma-president pa ang koto ko sa, chay pananana, kaunap tak, chay pananana, meeting chay lanana, kuya sa angal po chay lang, kaunap. Kaunap. May sarikan may miwasar, may may test sa angal, may lanana, kaunap. May lanana, watak ng may textbook, may lanana study. Amen? Kaunap, may pananana, kaunap. O Israel, son matongkan, miya magaglang, so jokin ko la, kaunap, wala choy yang chang nan mo pigs track and field tama lang round eucha telelelep upula ambulance pulala was na mo so o kita asyo ka na amen kauna alanaw ta ang kolay right training in chang nisoran kan sangkan mo na ray bang kola ray kuya yaten sangam at compete kaunap kasampal yang child. Amen? Kaunap ong child, aramas child wasat, amen child. Kaunap, mamaurin kaunap, kasampal. Ni paluwar, utang na bil kasampal. Kaunapin tamak chay kinuuya. May coach kasampal, chay kaunap. Kaunapeng. Ani palingan, ebilso kasampal, chay lang bil kaunap. Amen? Tamak chay lang na kaunapeng. Kayo. Nani pro tuwaw riyasak silu. Mela pan pakeo. Amen? Kagalang. Niya mela pak riyaw te silu. Niya magrog ha. Mumya mo sa mon testimony kaya kores mela pan pakeo. Amen? Mela pak euche. So dyan ta mela. Oh, okay. Abil perang porta merungwi kriyaw abil porta pambil. So, mela pam pak euche. Mela pak euche kay den pak riyaw silupayo. Ari ima kasampalin ta kaunap. Enda ekosanentier pues aramas koros en mela pam mepak amuri ale katay ren coach. Amen. Arudan ekasampal komuyong ngay en kaunap ta cha more. Chan wewe ki Jesus Christ. Jesus and we are cha kauna cha son gamor. Panso me mela ta bekaran coach pan leleng cha. Esa nga gan more ko sang child. Chay kaunap ta. Amen? Chay kak chuang coach. Chay span masak. Chay span pertu. Chay span sa loki. Kaunap utana kasampal. Kaunap taan palingan. Imeswat kokolaan lali. Amban. Mayroon pa na ka. Oh my coach. Kachapta. It's just what mo gananap. Imatawala, koneng, ang sumakamamor, ang matmataw, miya, kakak, rong, kakak, lukwar lang kao, no? Amen? Ari kaunap, kasampal, kaunapin palingan.
Ima kayong kasampal. Tamak chala na nabil kaunap ki, puya kita, na nabisus Ephesians 1 sa kriyaw. Ay ten, aramas, magchayakin mawan yang. Anso magchala leta, Christ, miya na chaylo mo yung chichi. Wa chaylo mo yung chichi yach? Oh, abiyar mo child. Mastery kapingata panini chugachug. Mastery kapingata panini loud. Mastery we are expert and kapingata nan pungan popod. Amen. Satan totok met. Kacay miminan sampayo me right the fallen chay minan sampayo me tip mimilala. O isma karyan tip adamo if. Tama uyawi miya menachay mo injiji yei chapel. Miya achay mo injiji. Lang rin naman kwenta kahit ang ko may mo injiji. Ito uyaki aramas mamu munchichi. Kaitan riyam mamu munchichi. Pagkaitan aramas kay magchaikin mawan yung. Poong manamanan ngay suwat kan. And pan lang o ong kaunakan o melapalapakan mem ankim manaman o bilong kochakan makin kaunta ti rocha watch. Amen? Resetan magchaikin mamawan yung nanran chorus. Ang sa magchalaleta Christ and we achay kauno achay son kamor setan so wuti. Setan so wuti men koto men litipik child. Mamia megot men setan so peran ki nanachay more. Ik chailan mo itang Christ and we achay kauno. Amen? Aban utawiya wana kak chorus and men litipi, and men kaluwachela, and men discourage. Achay more rin sa ulang. Ari, achay, imunchichi ay chapel. Yam mo na akin koto, o abangin lokayang kichay na nachay matabataw. Na nachay matabataw. Amen? Tama ka kilkilang, tama ka rong-rong. Awiyam megot ka sampal. Amen? Lan kayong Peter lima walulel tuwag. Mail ononop. Walang rech. Mail ononop. O masmasan. Pa amay limun chichiyo. Chapel. Kin kokosele tuwache lion. Amen makun warwar. Rapagi. Is maban katanela. Pero kumail chang ni amail posono. Kaila ilong pag mail na sama. Riyang mail show lang kan. Wasak oros ninsamba. Kinyang kumail mila nan songon. Lokolok kumain kin mila lale. Amen. Verse 8. Purla verse 8. Kumain ono-ono o masmasan. Pamain limuin chichi. Limuin chichi yay chapel. Kung saja spell out. Isa chay limuin chichi. Chapel. Amen tamat. Kumain ono-ono o masmasan. Amail imuin chichi yo. Yay chapel. Akay pak. Akin piltatong kya ramas. Apka bananane. Pemich kaya kanane angki nganin kasawiyata tao setan pichitier yang song mata-matao yo rena ramasan karayang ewyasong apo kosang ren chapel enda verse 8 chapel kun kokosali tuwa cha lion amen tagil lion magmay bang lang chay kun rosan pastor ako siya lion ang sumegong kola kilang Pekunin man you. Pafollow teta. Abang kola, esyukun lecho mo chang. Akong kola, ikin mimo, ikin kilikilang. Kilikilang sali. Isma luwach. Isma man luwach lar. O isma sulaminan. Pekunin papalaw ko. Me, choror la makaleblaw. Layo na ba ang ko sali? O kilikilang sali o ipakimo. Esyukula I luslay rapa. Kutane, lo kaya strategize.
Utanagin check, bisa checkin tama ba ang uya. Ari, tana war. Tama war ko. War. Ichaman ang sumo nan ang sume. Circus prunok uyawi. Ray water man ko nan. Pao, yatan wasaw. Spanish wala. Melen, di ko lang ay kasi nanda irong nila naman layon ka, war daw. Ngilan ka, kasi tama si setan kinuya, akin mo man uya, ngilan may coach man, kamasak. Akin tatawang ki, masupwek. Akin mo ako man, kamasak ak chay. Pong niya, mo ipotila, lagi mo, ni soran, ngay ipotila, ngay, umot, laksulu, ibang lang ay nempel. Ngay ko lalal mo, ngay kailangan tayo, sinwasa roch kis. Kota lang ni, wasa mesuso. Ang sabi, klamo, munbiya mo man, lom kis ko to. Ang sabi ko to, hindi, mga panagis mawar. Utahan, so jibang mo itang, ay wasa mea ka din, so jibang lom ka mea coach. Amen? Pwede kapakap kila wasaw. Ispan lamon ki mea coach. Coach yang ya. Ispan mas masak mea coach. Magkakamelalain da amen. Pwa amay limu chiyo chapel kung kukosali tuwa siya layo naman mawurur rapapagi is mapan katanela. Amen. Ok chay wrong. Nan tuwan tatawagan meswato. Nan eu testimony. Liberap kin godo. Puenta, Camela, o Kawela. Ngay, para to, Israel and Ange Maur, Maur unsak. Amen. Ari ang seta na tatok match. And Prabala, Camela, o Kawela. Ang seta ni liprapo kun goto. Ang chepela tatok match. Prabala, Camela, o Kawela. Destruction. Total destruction. Ang seta na aim. As chukin chap kita meko chlaw. Amen? Chap kita meko chikachuk. Sin meko chikachuk. Abang kin chap kita. Apong? Sin meko chikachuk babang kin tatonggi. Sin attitude. Sin mom kay. Abang kin tatonggi sa liya. Kabang lang po. Wutungan. Abang uya selir, chay lanane, chay bang watak, tamang chay bana uya. Rinta na, liprap kun koto puenta, prapa, kamela o kawela. Lang, lepin lo kaya pat, prapa, kamela, kawela, lepin lo kaya ko sa yung negative chorus. Amen? Ang ngay, ako ko siya, Jesus. Ang sementa, ngayon yala, capitalize sila, eno. Ngay, iparata po, Israel and Anke Maur, o ye Maur unsak. Jesus, amen, watong child, Maur unsak. Amen. Karyaw, amag child na nakaunap ki, child, pag child socha, wewe ki, anso makaunapan, kachin puroto. Amen? Child kinurong tuwan ni ko sa ipan imunran, chay lang sign kan. Chay lang tao, susuwat la, match, kachton karyawang kauno, may inenen karan. Aritama chay lang na nakakaunap ki, wagi abang prang sa paldo. Nanlu kay sa kriyaw, slisak limaw lel paisak. Ako saya tuwan latu, magkin pepeto masmasan. Kumail, ononop ong tame pan koto. At saka iti amay lukaw kan, nin lukaw pamay kan, o amay menser, and pin lulul. Tuwa siya latu kan, magkinawiyawi arbon sap, me pan sa palto, sang ni kamatap and kapupod. Niya kin lalato o lechelech, rakin matang, singatang wanimo. Silisa kisu. Met pay latu kan, na arbon sap, kintiar, ar pepet, o masmasan. O ononop. Amen? Pepet, masmasan o ononop. Mailan na sa po, epang kachangeti, kachang, o
o kamot tang Israel ti nin chapel o papa Israel. Silisak walu met pai Israel na kasayang Israeliti ar ononop mendam ma parado nin lukuban pong te kwantasang. Silisak tuwaw may chamchaman met makaunan email kaunan email ese ma makaunan email ese ansume liprapemen pang parato ni email ese depan maitang and wet pesang imo paisak kumail pil ononop panina ramas pang parato ansume kumail sa sergi. Amen. Kumail ononop panina ramas pang parato ansume kumail sa sergi. Kumail lam silisak tuwaw kasi yata na ansume liprapmen kung koto o pansongan yatan prapa nimyo agun koto ni ansu yume aramas umemir, amen? Ni ansu manimyo nipong ni soran songkan liprapa bangkot i ansu me abang koto o wiya apa abang wiya ni ansu me choni mo ban memir Amir. Apura cha kasalayang chaitana kumail pil ononop na ramas pamparato ansu magmay sa sergi. Arimet matawa. Naman na chay ban ononop. Bagus ko saya mapit palingayan. Kayo utang alana mo itang Christ anong yam ka unosong ang bawro. Amen? Onop. Utang ka na kalula wali kapla. I ononopen mo. I kayong kak makananaw ya. I gilaw. Well, ang sumakrais pa ang proto, konaptar. Amen. Ari, tamak chay pa nananaw. Ari, tamak chay pa anananuya. Kailangan tatawagin masanin coach. Kumail pil alalisarapan kumuro katlas and ngayon sarawi. Yay, masanin coach. Amen. Kadlas and ngayon sarawi. Oras kautan ni Rai Bible. Kadlas. Imakanin ba rin kita? Kadlas and ngayon sarawi. Bible tapok sarawi. Kumahil pilalali sarapan kumur o kadlas and ngayon sarawi yay masanan coach. Ikatlas o puk sarawi. I memak chay bam mawan ki. Chay cuma mawan ki eusong. Uksarawi. Ari mam ye me ako chumak chay pa nop ki chay anano onop ki masanan ko chiman. Na enta onop ki masanan ko karyaw tumuti karyaw isak lamaw. Uyawan ang kak bon sinangan ko en kachin punggenuk. Nintuan son patak men me soja kin naman ng kiya tatok magin patang kiway patak yang aramasakan masanan coach ni Melel. Amen. Ananwayo tane study. Listen pong ita kaskul ki study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed but rightly dividing the word of God. Ari iraj kasalayang child kaskul ke masa ng coach po niyan sa mga bang kiwi masa ng coach and koway nintuan pung. Amen? Pungin tame masa ng anano ko kiwi. Amen. Study to show yourself, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rome sa kriyaw-riyaw. Mailter kalmangi wiwiya kan en sambawach ap maitang coach en kawalya kapila lalamay kan unsak ari kumail apan eseta tama kupuran coach tama mau o tama ekachin kupurperan ki o tama unsak na lokayang wayo emasani and be not conformed to this world but be ye
transformed by the renewing of your mind. Kan wukitakla ni amban kawukla ang mata-mataw. Amen? Karyaw mo na amban kak change, kajay ba ang change? Kayo mo itang Christ na chay mo. Karyaw ta, transform, niyanso mo chay ba kawalya kapita at chay mata-mataw. That ye may be proof what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. Dari masanan coach, yung chailan ano, onapki, masanan coach. Oras hindi, onapki, masanan coach. Aging inda na po, aging may mun mihir. Aging may mun mihir la. May rason patak. Onap kimasanan coach, karyaw, kapakap. Kapakap. Yang muna, tamu caiban onop. Ya. Cailan hanak kapakap. Amen? Maturiya sa kuna upaisak. Iyar kachin, sa palang renchong batak silimeno. Silimeno o masaniyata ar memir. Memir. Tap masaniyang Peter. Yatuwa, may sutrakak yang ye, pepet awacheyo. Awacheyo. Dick Eastman, Manolin coach, Amela. Dick Eastman, he's a founder in Ephraim. Ireme kisang. Yatuwa, may sutrakak yang ye, pepet ki awacheyo. Ari, ime awiyaki a ministeryo. Awa eo kapakap. Ari, ime Ephraim pasang kita pilipsang ni Rawach. Maturiyesa ko na paisa. Awa eo kapakap. Nan rangkoros, awa eo kapakap. Abang lang ministry na Ephraim, match pil chelap la. Amen? Kapakap. Kapakap. Maunan palingan yung match. Yang muna chay pampawet, imunchichiyok chay pampawet kiti, niya chay, kapakap. Kapag ichay kong rong pastor ko sa iya, ewiya, meko chiyo makayong mangay. Apo meko chiyo mapil kayong kapang. Amen? Kapang. Apo ewiya discipline. Apo anana wiya discipline. Amen chay la nana, wiyata a chay anso on kapakap. Ewang coach, kapakap. A chay quiet time, opilans. Anso magchay bil ko open na, chay bil kapakap. Anso magchay ko open na kapakap, niya meko chiyo kung yawi. Amen? Presence in coach, kinta to. Karita na. Paisa kayo, anda. Kumail pepet o kapakap. Pag kumail der, loti ang nansongosong. Tama ka reta chay loti ang nansongosong. Kasi ta, pumunta chay kalap kapakap. Amen? Arutan, kapakap, agasampal. Chay lang ano, bonang ban, tulaw yam tatog. Ni Maysang ta kapakap. Kung nanaw ta penrano, o chan yang ko kupuramaw yuk o ang kiyang kanangama. Amen? Ang kakpawe, tipwe. Eda mekot sa pong tsako, langala, o daw tan. O daw tan, itsamanta, isyo kapakap Maysang o po. Isyo watak puksaraw, isyo spenda. Kung sa mag-child, kapakap, rapago coach, tama uya, auto child power. Smesi tama ikos ko sa iya. Ang sumag-child, kapakap, o watak puksarawi, kaunap laut, tama uya. Agyang child kel nan wiko, agyang child kel nan rano, child nan kak, uta o palian masuoto. Amen? Amen. Kumay pepet o kapakap. Pag may lender, lotiyang nan songosong. Pag ngayon may pig, palwar maluwat. Amen? Ngayon may pig, palwar maluwat. At ay spirit man, ang sukoros, kaunaptaran, o kakwatch. Ap inangin utok, maluwat. Ariyan siya magchay ko ito uya kapakap. Coach pang kakailayli at spirit man. Amen? Abang kakailayli palingan at siya.
Karyaw, tam jailan ano onap kayo, onap kita, masanan coach. Karyaw, onap ki kapakap kaslu, jail onap kita, iw pa na. Iw pa na. Ter, chok tisang, acay pakon pa na. Iw pa na nan, acay ginsong fellowship. Ibru isak, riisak limaw. Child ter, chok tisang acay chiyakan pakon pa na, tuwa na kay, arkin apuen ki uya. Acay nan chiyang kakela ka nan kapeta na menemen. Tuwa na mail ese marano, ranan kauno, karentor. Amen. Fellowship. Fellowship tang kasampal. Acay leo pa na, acay pakon pa na, acay we are Bible study. Ang sumak chay ko pa na match, agin ang karachi yaman naman, agin kakelay liya man naman. Amen? Imag chay ron ang testimony. Ew may setan ban kinuya, agin men, so chay men may tang chay nan koto kautak. Koto rong masa ng coach. Koto yang kapakap. Koto yang cool. Ime irets na. Child ter, choktisang, at child chiyakan, pakon pene. Tuwan akayar kin apuen kiwia. Arisang wa chay piluya winan church. Akay sula kilang tuwan kasampalin fellowship. A fellowship a kasampal. Makabanaleta Christ. Ang sumaulin coach man, evangelist. Akola o, chayla na sa kisakisin, coach kat kaya nga menaman chayla, chay kisakis chutuwa pa na. Miya kisakisin evangelist, so kalog kimasa ng coach. Miya kisakisin pastor, so kamanga sip. Miya kisakisin son patak, teacher, so ka-school. Miya sa kisakis kay. Karaniyan so may evangelist man bangkola nan wasayo o patagang rail. Tama ray bang ya, ray ban aleta Christ. Amen? Rail aleta Christ nan anso ko. O anso maray aleta Christ. Evangelist to pan todogang pastor ko makin mi wasaw. Evangelist to kung kosang US ta Africa ta yawasa. Ya ko to cha kalonggi masanon ko cho ibambil sa mala. An pukon pastor ko, local pastor ko, may ban aleti aramas me upchange aleta Christ ko, o kaskuli itay rail, the disciple rail, porailing ka kirta na naray po son. Amen? Ari, niyan so aramas men aleta Christ, anane, and young fellowship. Ari, udan evangelist kan gen kongongeki. So chile pilipil. Ma upchen chale ta Christ and yang pacheng momotsoyo. Miya kasampalen ang pampacheng momotso. Pagkita iyawa pa may men ko sa iya. Pambil kirta. Pangkirta mo rin sa ulang. Iray kinta accountability. Amen? Amen and cheche ka moran, kapkapunga mor. Ugan kak, kirta uya, olen coach o lian coach man magkoyak lai, man. Apo? Ari, ikaaleta Christ, pagka mi pa na mentor. Amen and kaskuli yung pagka, ang sumagaleta Christ, uya sa rupalel. Arames ka na nakirta nan palingen. Ari, yung mga pastor ba, nimirem. Tabang kaskuleng, tabang patakeng. Pero nansang anso ka. Anson patak, Bible study, women's fellowship, men's fellowship, youth fellowship. Anso magabat patseng, akabang lang, kuya kakirta, nan palingan. Amen. Pero kaunap, nakasampal, ay iran kay ramasa ni, kaunap ta pagchild and their lotiang nan songosong. Kaunap child and their lotiang nan songosong. Kaunap ta
pagkabilsesiyat amanso. Amen? Kaunapta pagkasesiyat amanso. Kuprela imen last kilak sinarawachi. Ikilang ramkach may na Facebook ka noon parpesang na US kabanggilang kanta me last year emelay year mela amlan parat so jaban kabanggilang epil tot mela ebo kanta me last year dana choja match kabanggilang epil choja mela kukuota epil puryang may kiaramas emet metawo dan soja emen imay patanggira watch kakaunap pagkasesiya tamanso. Amen? Kakaunap pagkasesiya tamanso. Sadly, kay pulapul siya. Igilang tanin tao, tam pulapul. Apmela. Ari, imay ikapakapki. Chailan kapakapki. Achay paninikan. Amen? Achay neighbor kan. Ria child kan mesay kaleta Christ. Purailan kaunap ta. Aray mo, amen. Amen, bagi child ang kasilan daw, ibang bagi. Son cool, may kotok chay cool. Cool ki. Ew coolen. O makamiwas sa korong patakwats taga rong nan social media. Pendao kasi ta, yanana kaunap tayo mauri, yanana mo ang Jesus Christ and uyay kauna ay son kamor. Imendang megoch invitation watch kay dan kaniyang alam umotso. Apo invitation watch kan mo ang Christ and uyam kauna am son kamor. Ima kayong kasambal. Ragakuya kapakapwatch inda. Pagparti ka kinda mind Jesus. Yuya ramas pa naman. Makayang ya isa pungkan ay luwatch kan. Umaytang kumuyay mo. Puso no kamelele. Tama kumuyatar pariyagit sa malar. Kumukach to. Pula sariti o yasta sang ray malar ka. Ay so what you may down kumuy. Riching tawan mo na imong yung o. Kasamo kumuy. And kachlong na na mo. O yalay kaon. Ay so. Jesus name. Amen. Wasach, kaunaptar,